Salawat dan taslim kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabat de gagat tiruangi law-lawna tata carana kapiak nari telak ipapuji pasompa pasangadina Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya narik kuai sedi tau turle bona elino papole sedi akatangan. Ya rek gapasompal lari Allah Subhanahu wa taala pada inna puasai pada inna kuritu sumbayangi engka mana kuritu pangaderenna barak kuamangi berkualitasi betuanna mapunangi alebireng nania angke kuritu matandre apalan dari lolong pugau sedi ritalae akatan ya narosaba napuminasai pengurus Dewan Dakwah di Masjid Syuhada Lalabata ini memberikan judul kepada saya ada iri lalena sumpajangi. Namun kari sese tari paham makkedai iri lalena ulan rumalla mak daru parupa kuri itu sumpajang ripa pole. Kia secara umum sumbajangi ripa pole iri lalena ye ulan rumalla kuiri masigi ripa taraka. Naya ada sumbajangi 10 sedi. Nomor sedi mapunangi ki keikhlasan papole di telak sumbajang. Opan natanya keikhlasan ripat diolo papole pataraka iri telak sumbajang. Nakena ki ayatna po Allah Ta'ala fawailul lil musallin. Cilaka na sa tao mas sumbajangi. Tao mas sumbajangi lagi macilaka magamiman na kode na sumbajang. Maganiro. Mas sumbajang lagi nasa puang macilaka tanay nabita makada po Allah Ta'ala. Pawailun lil musallin. Kaya pas sumbajang macilaka alladina hum an salatihim sahur. Iyaro pugok ngengi sumbajangi mingka marajata kalupa. Kaya takalupa ilari puana, takalupa ilari surona, takalupa ilaw rito maparentana, takalupa ilaw rito pandritana, takalupa ilaw rito ay ito pajajiana, takalupa ilaw ri guruna. Mereka tahu takalupa. Satu literatur saya baca, anak yang mendoakan orang tuanya hanya 5 kali sehari semalam termasuk anak durhaka. Ulama itu menyampaikan di dalam pengajiannya, bajanan ka pemuda lo sapai. Ternyata ulama itu ditemukan di taman sementara baca kitab. Umuruna ya ron anake 23 tahun. Makutane kedaya saya. Idi kana semabere pengajian ni riolo kurok kedaya. Kedaya idi puade mak kedaya anak yang mendoakan hanya 5 kali sehari semalam orang tuanya termasuk anak yang durhaka kedaya. Tapi makutane roto pandritai kedaya kami memupau nari kumala doangan ngidu to pajajiamu. Mappe bali ya anak muda ya Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka dari roto pandritai pakuling di paiman. Na pakuling kedua sure ketelu. Na pakuling ketelu sure kepa. Yang mana napa aja na pakuling nanti pada saat 10 kali. Agan rapi ke 10 makutane roto pandritai anak muda maka de siaga ni umurmu na. Maka de 23 tahun. Makutana si makadai ya rodendre mupuade duae rabbi gafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shagira siaga modalak mu pake makadede magaga makade selama 23 tahun iga TV papedalle rilalenna bolamu na muanre mu inungi mu pake makade amboku kede siaga ya roya mana muanre papedalle ririgiri puangiri ambokmu siaga mulai mau jarang kede de ulem pajai
makutana si makede katomi indomu kuro kede katomi kede siaga we susun na indomu miduk siaga roja siwenin na indomu elomu ajaran ni mappe bali makede de una sewulem pajai kede siti naja mamusik di kota kelima misi susi wendi mupuada rabbi gafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira nade maka mulalana. Jadi maka dia roto panditae masubaja sunnak ku gariolona subuh kede yo ko pura masubaja sunnak rabbi gafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Apa pura ko si masubaja subuh rabbi gafirli. Masubaja duha ki kede ye rabbi gafirli. Mega tu tahu masubaja duha malau kede rengat dale arengi ne lupa itu matuanna. Bahkan malah penceramah subuh setelah saya ceramah salat subuh ia pernah baca penceramah nerapi di salat duha tapi nak lupa itu matuannya masuk baca sunnah kelona loroy Rabbi gafirli masuk baca loro kosi Rabbi gafirli kelima nih urang masuk baca sunnah kosi Rabbi gafirli wali daya masuk baca sunnah kelona sarai Rabbi gafirli. Masuk baca ngasar Rabbi gafirli. Masuk baca sunnah kalau mangribi Rabbi gafirli. Masuk baca mangribi Rabbi gafirli. Pura masuk baca mangribi Rabbi gafirli. Sudah 11 kali. Masuk baca sunnah kalau naisai Rabbi gafirli. Masuk baca sunnah pura masuk baca ngisar Rabbi gafirli. Masuk baca sunnah di mudisai Rabbi gafirli. Pura masuk baca tarawih Rabbi gafirli. Pura masuk baca witri Rabbi gafirli. Tetoki masuk baca tahajud Rabbi gafirli. Ke-20. Jadi apa makna dibalik kata Syekh ini? Dia katakan bahwa ya kelima misi sesuatu itu paling gagah sebagai sunnah. Yang kedua, kita bisa petik setiap selesai salat. Apakah itu salat fardu atau salat sunat? Ajak lalu nadik mengerangi. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi ikhlas patut bogaun. Alladzina ma salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Mega toma subaja nelor yasem ni. Galugun na lamat merejama pa calon desa. Sekali na pure pemilihan. Betona na terpilih labat ton dari pasandra galunge. Au namu pi sapo na masigi detona nang kanaitai. Ada banyak begitu. Itu yang terjadi di antara kita. Yuraun. Wa yamna'un al-ma'un. Tapi kapas sumbanya macilaka. Maiga warang parana tapi kikiri gelang. Pano matu bapa buka, natuju bapa buka pano made, memang. Tapi jalan kole tojo nanti. Kaya kami nama sempur di pasaya ton dia na tu 500 cek di. La ilaha illallah negana gagana. Magar muset di kota pamakka dete igat ti tu jalan kote ke di anu ke sipano sedian de kata mas sipa pak kumetu ke purmeli itu tali mas sebu si batu ya tuh 7.000 bahkan ada 10.000 satu biji dede tena polo tambah dale tapi kalau makka dete ke iga pano jalan kote lo de kan ruai dari bere lagi de gamat deperi tu kede dengar gitu pano ke la ilaha illallah nabi semua yang mati ame me buta 500 rupiah jadi nak biar me naik itu masalahnya jadi belajar ikhlas Pak. Yang kedua sempurnakan wudu ya komajene ki agata mulai bisai mak kede limai agata bunga ibisai komajene ki ajeta iya na tu mai ka tahu deh nasa jene na pak penuh taya jene na mak jene pole yasa imun ripian ini cara jadi aku bunga minta ki wae tapi maka damet tu ati Allahumma ja'alni ma'an tahura pancaja ngak wae bapacin dan dia mape pacin ibisai ni yolo aja we baik kana mising kong kate mano ngkate sapi mak dekek ku aja apa ya ko kami aron na jisi madekek ke je nang bisay rupamu din aser jadi bisay wi olo ajeta napang
di mata. Napa? Mata limomo. Napa? Biserupata. Napa nih baca? Pak dongan aja nih. Pamsahu biwujuhikum. Kupiri rupaya. Iya tuh. Dia na sumajange. Siliwan na sumajange. Tirilan na sumajange. Nah kau tahu makanya kedede. Na tuh nasa naribaca. Usalif hala salatil maghribi. Salatil isai. Makanya. Nape majene ribolay. Mania mani kilo-kilo mabirjama. Mas sumajang. Tania apa niya na sumbajange ya tuh. Napa i paringerang. Nah sama sedia ya tayo letul dari pong Allah Taala. Telu pala pasyonrong. Nia penet di paringerang. O paano na dei ka kasala sedine yaro. Oh maraja ta kalupa. Pawai lolul musalik kena ko. Kede mahiro na sanya ustaz na. Ya ko masumbaja nga. Allahu Akbar. Pura mi kasarupot di komporo ede. Lagi bakicaranan na telu dei mo pasipo memang yolo yolo. Pasyon rong yolo yolo. Nia peneting paringerang. Ya. Majene ki enan rokok na jene. Masih selesai. Yang ketiga, maperi-peri ki petongangi sumajange. Ada nama ane gara maperi-peri ki. Ya. Jadi ya kalau kaki mabere jama, aja hayya patakedo ko makade. Qad qamatis salatu qad qamatis salah. Umumi taruh mabere jama dan isi. Napa itu makade asyhadu an la ilaha illallah. Kedo memang ni. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya natu tandana usap bingi makade ya Muhammad surona ka Allah Taala. Jadi kedo ki. Hayya 'alas shalah. Kan itu ki barisannya. Hayya 'alal falah. Madecen yang ngolonge. Qad qamatis salatu qad qamatis salah. Madecen ditentuange. Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah. Makkadan na tau kamay la ilaha illallah. Matte na tiri lalang. Makka de wala letenya sialan na nyawaku na tubuhku la ilaha illallah. Pada capu naro kamoy. Makkadan na imangi subuh bakom. Pada siyang ilampu na barisimu. Makkadan na timu ilahi anta makasudi. Wallah kamu telugi. De are pa ibuan ni takabere kabupi tum mecho. Iya pamadai. Makuiro. Coba-coba nih garek mantaji tantara. Ya kok gora nih mau nih larangin apa komon mecho sapatu tuamu. Iya, ini najak na tantara, ini nak ke pramukae, palam merae, di mana-mana saja latihan, ospek dan sebagainya, najin na ipalepak. Ya ada Pak Loy. Jadi yang ngaron na mambalelo makukuang yang mengi. Dek na uli madeceng katorok na. Jadi elok di mana-mana ngi 10 akal ngagay. Nasabak mabere jama lagi na mawatan di parenta. Iya, bahkan alene lo parenta ki, pure baca pati may tete na pamalabang umpu mo reteng elok na sa te. Itna gisa. Ya ko suju ko na de panatokong imangin e kitalo ni baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pagane kelima. Ya ko gana ni kelima na de toko pagane ke 10. Ko gana ke 10 na toko 10 5. 10 5 na toko ko mate imangi olo. Mane. Kan begitu. Ajak lalu kagak kedelo kagak menu kede. Aja. Sami Allahu liman hamidah. Ya tau miron isa ngalena rabbana lakal hamdu. Kampa tu sambungan na iya miron isa sa inna. Iya. Akan apa baca ya Ustaz? Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu udah berarti berkadaan. Asal lelewai paringerangnya. Yang keempat ada na yang hari itu asikiri kilo di Allah Ta'ala. Jadi itu ko elok di tanah wetue. Labu matanda soy age baca. Labu ni matanda soy puas si labura sinina dosa-dosaku papulewi yesoy. Tak dampungan nga. Ipa pasaugi ro. Ya ko mompo matanda se kede mompo ni matanda soy sompora dalle ku buang. Poleri nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam lori aleku. Tapi keda leria.
Iya na tu sabakna narisunake mas sumaja suruk tahu Kaya ako dek magagamalandrep melo ijama atau mapuri-puri. Ajak mo tapas salaiwi pura ko mas sumbaja subuh. Iya pa mo salaiwi nariko pura ko tetong sumaja sunat suruk. 2 rakaat. Nigi tahu tetong sumaja sunat suruk. Majepu yaringnya palang ripo Allah Ta'ala papada tahu umrai yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mega po tahu masih siapa mega duit nelok menteri umrah. Apalagi masih sini nasa di pa ibang wangi ke butur. Ya di kampung ko mega kasih ala duit na. Ya cocok tom maro. Tetapi ak guru ini olok gue masuk aja suruh. Gitu itu. Ya. Yang kelima ya kalau kakek masih gie aja teperi-peri lade. Biasa-biasa kedek tenan maperi-peri ki ustaz na kaaman itu Apa sih kaaman nang kami sama sebo. Kedek tu yang isengnya kedek maga carana masebo. Iya na tu pak pengajian tapi masih gede melok lawat tu dah maring kalima. Mu masebo le tu miseng. Ada? Pak may kata tahu ang kalinga makan aja na setelah ang kalinga kan guru utan asal pala mangkosok jenek mina sumbada na cerita na macatomi. Capa na kalinga maca. Kaya kata ko pala maca. Namu ibeti daya dek tanong kamutamay mi. Beti mo. Mayung beti pak betak kok. Dek melo tama mas sumbaja. Ya. Jadi santai saja. Biasa-biasa. Jangan terburu-buru. Manena Allah doang ikut tama kirilan masigi. Aja kata tamelan masigi. Atau masuk oleh masigi abiyo. Allahumma aftahli abwaba rahmatika. Bukaranga babana pamasita buang. Kode tesing mabasara. Ayan na ro. Bismillahirrahmanirrahim. Bukaranga pamasita babana pamasita buang. Ya. Aro? Masuki makutoro. Nomor 7 ya kota maki rilala masigi na di panabatawe asumbaja sunnah ki mapakaraja masigi na patuna. Supaya sunat lalu ki. Ya narada ada na sumbayang ki. Makarwana. Ya. Ajak musilangi jari-jarina. Ajak mitul bapak kue kok kurang mak jenne. Kata tahun apa mangalut kok enggak boleh. Dalam masjid enggak boleh. Maka serana purero pada cengi si kiri takupurani mas sumbajang. Peko ke carana. Ipada cengi asu atamana napasui matamai masui napasui makkede la ilaha mutamai illallahu. Salah sedina. Ya balik subhanallah ke-33, alhamdulillah ke-33, Allahu akbar ke-33. Tutu la ilaha illallah syarikalah. Nah subhanallah sikiri na wae, alhamdulillah sikiri na itanay, la ilaha illallah sikiri na nginge, Allahu akbar sikiri na piye. Makesipa iya roden repae pasal sumbajang itu asana. Apa sipak na piye tetong, sipak na angingin roko, sipak na wae suju, sipak na tanay tudang. Aga masikiri si nageddos si masikiri si asana. Iya mah deh maka kepindah-pindah. Kau masikiri si asana mak darari si sikiri si asana. Iya kau makesipa si sumbaja si asana. Karo, iya mah tuh, kagak mau pindah-pindah na. Iya mah kok make tubuh kasar dari ada mah tanah sih sana, api sih. Karo iya mah, nakega ki makinan resapat dale, kumi riwae, kumi riang inge, kumi ri tanae, kumi ri api kumi ro. Jadi kau nggak tahu makan kede ai. Ya anu dek senang kawitel lah mas sumbajan nama kolok sa wasilik na sini na idi ay juma sumbajan masuk seketan na idi topan andre bekang. Awas. Yang ke-10 salatlah dengan khusyuk. Peko ke mas sumbajan. Tentuangi maka di sini na paring kalingai pak kita paring mau maka dadai boleh mana dipuangi. Tentuangi maka dede gaga ya mengkai pak. Kedo ka alena muto. Karo maringeranga pole muto iri alena. Nrewo si paringera aku pas sompaku na tupuang.
Ya. Maka na meto guruta, ya ko ikomu pamelo sompe puange masesa ko. Tapi ko alena na sompe alena ayan na tu na tajong. Kedebe ko jarana ya bereang ale. Ilahi anta makasudi waridakan iman talubi ya bereang riota mi puange de gagaya. Attini mahabbataka wa ma'rifataka wa qurbataka. Puang arenga mai attini mahabbataka papujin na papuji wa ma'rifataka papijepun na papijepue wa qurbataka cawe na cawe akhrajani minaz zulumati dunya akhraja min zulumati dunya wa dakhala nuru Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasuka poleri petak kapot nalino pertama ka riladan tajassa na nuru Muhammad lepe ni ugaut ni cenah dek tu yang ngeramana pasuka petak kapot nalino dek tu yang ngeranguringi dek nak kira bolai lah kaya kai dek ko to ata tani dipunna nek kaya pertama maka dai ya kode nailok ko naten setane attamalalo ko rikar lalo kuru besin na nuru Muhammad opan na isaliwen na ko na koci ko to makiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لا إله إلا الله. إلهي الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر لا إله إلهي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنهم لمشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. لا إله إلا الله. إلهي الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون
وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. لا إله إلا الله إلهي. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم، وهو وليهم بما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو.
لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. إلهي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله.